Introduction. In this book, we discuss Bhagavan Sri Krishna and the names. In this book, we discuss Bhagavan Sri Krishna and Arjuna's names in Bhagavad Gita. Šitame leidinyje mes kalbame apie Bhagavan Šri Krišnos ir Arjunos vardus, kaip jie paminėti Bhagavad Gitoje. What purpose do the names serve? Are they relevant to the topics discussed? Ir kokie komentarai, apibūdinimai siejasi su tais šventais vardais. Or do they appear merely for the sake of variety? Ir jie naudojami įvairiose formose dėl įvairovės, ar jie turi ypatingas prasmes. Our acharyas say that the names depict Krishna's qualities and indicate the nature of the friendly relationship between Krishna and Arjuna. Ir sako acharyai, kad tie vardai yra apibūdina prigimtį, atitinkamą prigimtį Krišnos ir įprasmina santykius Arjunos su juo. Bhagavad Gita is a book of philosophy. Bhagavad Gita yra filosofijos knyga. And people generally think philosophy is dry, but an analysis of the names in Bhagavad Gita blended with its philosophy makes the study relatable. Ir žmonės skaito, kad filosofija šiaip yra sausas reikalas, bet matome, kad šiame kontekste šitos filosofijos studijos tampa prasminga arba skaniu. When Bhagavan Sri Krishna becomes manifest to his devotees, he displays a wonderful variety of spiritual bodies, pastimes, and qualities. Kai aukščiausias Dievo asmuo reiškia savo žaidimus žmonėms, jis apreiškia įvairovę kūnų, žaidimų, savybių. And he is named according to the forms, activities, and characteristics he displays. Ir dėl to jis ir įvardyjamas arba apibūdinamas atitinkamų vardu, atitinkama situacija. He possesses innumerable names. Todėl Dievas turi gausybę be skaičiaus vardų. Such as Krishna, Ram, and Varaha. Tokius vardus kaip Krishna, Varaha, Rama. Names such as Krishna, Ram, and Varaha. Tokius vardus kaip Krishna, Rama ir Varaha are names of his incarnations. Yra jo inkarnacijų vardai. Dinabandhu, Bhaktavatsala, Dayalu, and are names for his merciful qualities. O Dinabandhu ir kiti yra vardai jo maloningų savybių. Madhusudana, Patasarati, Govinda, Hari, and Giridhari are names for his activities. Madhusudana, Patasarati, Giridhari, Govinda, Hari yra jo vardai apibūdinantis jo elgesį ir veiksmus. And the names Madan Mohan, Shyamas, and Shyamasundar describe his beauty. O Madan Mohan ir Shyamasundara apibūdina jo grožį. These names are transcendental, and therefore they deliver the sincere reciter of them from the material plane of existence. Tie vardai yra transcendentalūs ir kartojantį juos išlaisvina iš materialios egzistencijos. The Mahabharata includes not only the famous conversation between Lord Krishna and Arjuna, but also a conversation between Bhishma and Yudhishthira Maharaj. Mahabharata turi savyje ne tik tai šitą dialogą tarp Krishnos ir Arjunos, bet tarp Bhishmos ir Maharajų Yudhishtiros. Known as Vishnu Sahasranam. Ir tokios vietos žinomas kaip Vishnu Sahasranam. A glorification of the 1,000 names of Lord Vishnu. Šlovinančių tūkstančius
1000 vardų viešpaties Višnu. Yudhisthira asked Bhishma, what is the supreme religious duty? Yudhišthira Maharadžas paklausė Višnos, kas yra religijos tobulumas. What name should the living entity invoke to free himself from the material world? Kokį vardą turėtų kartoti sąlygota siela, kad išsilaisvintų? Bhishma responded, to become free from the miseries of the world, one should with full absorption glorify the 1,000 names of Lord Vishnu, such as Jagat Prabhu. Ir Višnu atsakė, kad sąlygota siela norėdama išsilaisvinti turi kartoti 1000 Višnu vardų visatos kūrėjo. Deva Deva, Ananta and Purushottama. Deva Deva, Ananta ir Purushottama. Any one of these names is potent enough to deliver the reciter even when chanted unintentionally. Ir tie vardai, bet kuris iš tų vardų, gali išlaisvinti kartojantį tuos vardus net nesąmoningai. In this age of quarrel, Kali Yuga, the chanting of God's names is the only means for deliverance. Šiame amžiuje, šioje Kali Jugoje, šventų vardų kartojimas yra vienintelis būdas išsilaisvinimui. Thus, Srimad Bhagavatam and other Vedic literature sing the unlimited glories of the holy name. Dėl to Srimad Bhagavatam dainuoja begalinės šventų vardų begalinę šlovę. Srimad Bhagavatam 1.1.14 says, living beings entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. Srimad Bhagavatam 1.1.14 sakoma, kad sąlygotos sielos užimtos materialia veikla gali išsilaisvinti kartodamos šventus viešpaties Krišnos vardus, kurios bijo net baimės įsikūnymas. Pure devotees of the Lord develop a taste for chanting His transcendental names and do not give up chanting them even after liberation. Ir tyri atsidavusiai turi išvystą ir turi skonį šventų vardų kartojimui dovanojančiam išlaisvinimą. We hope that this study of Krishna's and Arjuna's names in the Gita will enhance the reader's faith in the process of bhakti and in shastras such as Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Tikimės, kad šitą studiją šventų vardų kartojimas dar labiau padidins tikėjimą šventraščiais kaip Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. So the projector is ready. Projektorius paruoštas. So here we have, I think we had that yesterday. Next. Sekanti skaidrė, kurią šiandien vakarą jau skaitėm. Skaitam. Sekanti. Skaitam. Okay, maybe we should do the part 1 today. Jeigu galėtum paleisti pirmą dalį tada. Kuri tada būtų? Taip. Good. So the first name that appears there is Achyuta.
Ačiūta pirmas vardas, kurį šiandien. Achuta, one who by his nature never fails or no forever deviates from his word. Ačiūta tai tas, kuris iš prigimties niekada nekrenta ir neatsitraukia nuo savo duoto žodžio. Sometimes this is misunderstood. Kartais tai klaidingai suprantama. Just like recently in Mauritius, I was in Mauritius in December. Nesenai aš buvau Mauricijuje gruodžio mėnesyje. Just after Christmas, we had a very terrible accident at the temple. Ir iškart po Kalėdų turėjome baisų įvykį šventykloje. One Bhaktin was just crossing the road. She got hit by a big motorcycle. Ir viena baktinė pereidama gatvę buvo numušta didelio motociklo. So when that happened, it shook many devotees. Kai tai įvyko, daugelis atsidavusiųjų buvo šokę. Because Krishna in the 9th chapter, he promises Arjuna, he says, Pratijanihi name bhakta prayastati. Arjuna, declare it boldly that my devotees do not perish. Nes 9 skyriuje Krishna Arjunai skelbia, kad prašau visiems paskleisk, kad mano atsidavęs niekada nenukenčia. So sometimes when things like accidents happen, devotees have these questions. Did Krishna fail this devotee? Because in Bhagavad Gita he promises that his devotees do not perish. Kai kas nors tokio įvyksta nelaimingos atsidavusių bendruomenė, susimasto galvoja, ar Krishna šiuo atveju neišlaikė savo pažado, duoto žodžio. But Krishna is referring to the devotee, not the body. Bet Krishna nurodo į atsidavusįjį, bet ne į materialų kūną. The body may go through some undesirable experiences. Kūnas gali būti priverstas pereiti nepageidautinas patirtis. But the soul is always protected. Bet siela yra visada apginta. Krishna makes some arrangement. Krishna tuo pasirūpina. That lady was flanked for about 10 meters away from the spot where the motorbike hit her. Ta mergina buvo nusviesta 10 metrų į priekį nuo tos įvykio vietos, kur ją numušė motociklas. And then she fell on the road, Ir nukrito right in the middle of the road, vidury with her gatvės head. su galva atsitrenkdama. But somehow, miraculously, today she is eating, she can sit and talk. Bet stebuklas toks, kad šiandien jinai ir sėdi, ir valgo, ir šnekasi. So we don't know how, somehow or other. Mes nežinom, kaip tai vyksta. Her spine was intact. Jos ir stuburas nukentėjęs buvo. She just happened to have some injuries, but they were not crippling. Ir jinai turėjo sužeidimų, bet neliko invalidė. So when we say Krishna is Achyuta, someone who does not deviate from his words is true. Ir jeigu sakome Achyuta, tas, kuris išlaiko savo žodį, tai yra tiesa. Even though we may seem to undergo some problems materially, but actually these problems are just part of the process to increase our faith, increase our devotion, and to diminish our attachments. Ir nors kūne mes patiriame daug nepatogumo ir sunkumo, bet visi jie skirti, kad mūsų atsidavimas padidėtų ir prisirišimai sumažėtų. Sometimes devotees get sick. I used to have a friend. When I joined, there was one brahmachari who later became my friend. At that time, he was in management. Ir aš iš savo jaunystės
Pamenu, turėjau brahmačarį atsidavusi, kuris buvo užimtas administraciniam darbe. So when I got introduced to him, the devotees told me, the brahmacharis, this is so and so. He is very, very intelligent, very good manager, but he doesn't chant his round, he doesn't attend Mangalati. Ir kai man jį pristatė, pasakė, kad labai geras brahmačaris, puikus administratorius, tik tai jisai nekartojo savo ratų džapos. It just became a standard. Everybody accepted that this devotee does not get up for Mangalati. He wouldn't come even for Guru Puja. Ir taip jau buvo priimta, susitaikyta su tuo, kad jisai geras administratorius, bet jisai Mangalarati nesikelia. But he was a nice person. Bet žmogus buvo geras. So after some years, when he was a temple president in one temple where I was assisting him, he got sick. He had sugar diabetes. Ir vienoje šventykloje, kur aš tarnavau jo vadovaujamas, jisai susirgo ir gavo, nustatė jam diabetą. Eventually he lost his sight. Ko pasekoje jisai neteko regėjimo, ako. And then when that happened, at that time he had moved out of the temple, staying at his mother's place, and he came back to the temple. Ir tuo metu jau jis buvo priverstas gyventi su motina, bet kažkurio momentu grįžo šventyklon. Blind as he was, he used to climb the stairs and go for Mangalati. After Mangalati, chant his round with everybody else. Tam, kad ryte atsikeltų į Mangalarati ir su visais kartu kartotų džapą. Until he left his body, he was chanting. Ir iki pat paliekant kūną, jisai toliau kartojo džapą. But for many years, when he was healthier, he wouldn't chant. Bet kol jis buvo sveikas daugybę metų, jisai nekartojo džapos. Sometimes Krishna arranges a situation in such a way that what appears to be a calamity to us may become an impetus for a devotee to chant his rounds and come closer to Krishna. Dėl to kartais Krishna taip jau organizuoja viską, kad tai, kas mums atrodo nelaimė, iš tikrųjų jisai sutvarko taip, kad artintų tą atsidavusią prie savęs. So this word achyuta, one who does not deviate from his word, is true. Dėl to tas vardas, kad Krishna yra achyuta, kuris išlaiko savo duotą žodį, yra tiesa. Okay, go to the next. Sekantis. Amita Vikrama. Amita Vikrama. So also this comes from Trivikrama. Lord Vamanadev is known as Trivikrama. Taip pat žinome ir Trivikrama. Viešpats Vamanadeva. Trivikrama. Because he took 3 steps and occupied the entire universe from Bali Maharaj. Jam užteko 3 žingsnių, kad peržengtų visą visatą. Or one who has unlimited force. Arba tas, kuris turi neribotą galią. Like we often say, we take shelter at the lotus feet of Krishna. Kaip mes sakome, kad So this has a meaning. lotusinėms Krishnos pėdoms. So at the lotus feet of Krishna, there are 3 different markings. Ir ant lotusinių Krishnos pėdų yra atitinkamos žymės, ženklai. There's a marking of a club. Yra kuoka. There's a marking of the flag. Yra vėliavos ženklas ant Krishnos pėdų. The lotus flower. Yra lotusinis ženklas, lotusinio žiedo ženklas ant pėdų. So the acharyas explained that these markings have a meaning. Ir acharyos aiškina, kad šitie ženklai turi prasmę. Like with the club, Krishna smashes all the reactions to our past activities. Kad su kuoka Krishna išdaužo visas mūsų nuodėmingos veiklos pasekmes.
And when we surrender, with a conch shell, he awakens our Krishna consciousness when he touches us with a conch shell, like he did to Dhruva Maharaj. Ir kai mes atsiduodam jam, jis pažadina mūsų kūnyse miegančią Krišnos sąmonę, taip kaip jis padarė su Dhruva Maharadža, paliesdamas su kriauklė jo galvą. So when Dhruva Maharaj was touched with the conch shell, he thought, well, I was just praying for broken glasses. Now I have seen you, O Lord, who are the real jewel. I'm satisfied. Ir kai viršugalvį Dhruva Maharadža palėtė kriauklė, viešpaties jis suprato, kad iš tikro prašiau sudaužytų stikliukų, o gavau neįtikėtinus brangakmenius. Another marking at Krishna's lotus feet is the barley corn seed. Barley. Taip pat šitų grūdų sėklos. Barley yra kas miežių grūdo sėkla. So that stands for all enjoyable things that are found in devotion service. Ir tai rodo į tai visą džiaugsmą, visą gražią patirtį, kurį gauname atsidavimo tarnystės eigoje. So by 3 steps, Krishna's Vamanadev, he took away all of Bali Maharaj's entanglements. Ir 3 žingsniais viešpats atėmė Bali Maharadžo džiaugsmus ir pasitenkinimus. So therefore he is known as Amita Vikrama. Dėl to ir žinomas kaip Amita Vikrama vardu. So if we pray using these names, and then Krishna will come and take away everything that is a burden on our path of devotion. Dėl to tokiu būdu Krishna ateina viską ir surenka, sunaikina, pašalina trukdžius mūsų atsidavimo tarnystės kelyje. Okay, next. Ananda. So the Lord is unlimited. Viešpats yra begalinis, neribotas. So this name also appears in 11 chapter of Bhagavad Gita, text number 40. There, Arjuna refers to Krishna as Ananta Vikramadam. He says, you are the master of unlimited might. You are boundless power. Ir 11 skyriui Bhagavad Gitos Arjuna ir kreipiasi į Krishną tokiais vardais, kaip begalinis, neribotas, turintis neribotas galias. He says, therefore, you are all pervasive and you are unlimited. Tu esi visą persmelkiantis ir esi beribis. So that's Ananda. Like we have strength, but we are limited. Kaip ir mes turime kažkiek tai jėgų, bet mūsų galios labai ribotos. The example is given by Srila Prabhupada in 9th canto of Srimad Bhagavatam. 9 giesmė Srimad Bhagavatam taip pat ir Srila Prabhupada kalba apie tai. That when Lord Ram went to Lanka to release Sita, kai viešpats Rama į Lanką nukeliavo išvaduoti Sitą, he could have easily called for his soldiers. Galėjo jis laisvai išsikviesti savo karius, because he left full army of soldiers in Ayodhya. Ajodhjoje jis iškeliavęs paliko visą armiją savo karių. But he didn't do so. Bet taip jis nepasielgė. He just collected the monkeys in the forest. Jis prisišaukė beždžionių iš miško. And he empowered those monkeys to conquer Lanka. Ir įgalino šitas beždžionės nugalėti visą Lanką. That's another pastime where the Lord displayed this quality of being Ananta, unlimited. Ir tai dar vienas iš viešpaties žaidimų, kuris reiškia savo begalinės galias. In Vrindavan, when Krishna was a small boy, so many big demons, powerful
Putana, Aghasura, Dhenukasura, very powerful. They couldn't even scratch him. Ir Vrindavane Krishna, mažas berniukas dar būdamas, tai ir kūdikis, tokie demonai kaip Putana, Dhenukasura, jie negalėjo net įbrėžimo palikti Krishnai padaryti. But instead they were all killed by Krishna. Maža to, jie patys buvo nužudyti. He didn't have to wait until he was grown up. Jam nereikėjo laukti, kol jisai užaugs, sustiprės. So that is the meaning of Ananda. Tokia yra Anandos prasmė. Whereas in the material world, people go to the gym to become powerful. Šiam pasaulyje materialiam žmonės eina į gimnastikos sales treniruotis, kad sustiprėtų. Even after becoming powerful by the means of the gym, they are still defeated in games. Ir netgi treniruodamiesi vis tiek jie sportuodami sporto varžybose tampa nugalėti. Like the famous Superman, he fell off the horse and broke his back and he is no longer Superman now. Ir kaip kažkoks supermenas, jojo arkliu nukrito, susilaužė koją ir daugiau jau nebe supermenas, superinvalidas. Because his powers are just made up. Actually, in real life, he was not a Superman. Nes tas supermenas filme tik tai atrodė kaip supermenas, gyvenime buvo paprastas sėbras. But Krishna is the real super person. Bet Krishna pats tikriausias super asmuo. Because he is Ananta, unlimited. Nes jisai Ananta begalinis. Okay, next. Toliau. Ananta Virya. One, it's the same statement also. Labai panašus tas pats beveik. I have explained. Ananta Virya. Ananta Virya means is the same, unlimited. Turintis bekraštę jėgą ir atlieka nuostabius veiksmus, žudydamas daugybę galingų demoniškų karalių. Okay, I can go to the next one. It's the same as Ananta. Susišaukia su Ananta tiesiogiai. Arisudana, he who kills the enemies. This is the so here this applies to Arjuna, that name. Taip. I don't know how. Kuris nužudo priešus. He who kills enemies. Tas, kuris nužudo priešus. Go to the next. Sekantis. Bhagavan. Bhagavanas. We all know Bhagavan. Visi žinom, girdėjom Bhagavaną. One who possesses knowledge, turintis žinias, power, bodily strength, jutiminę galią, kūnišką jėgą. So there are so many powerful people. Pasaulyje tiek daug stiprių žmonių. Like presidents of countries are very powerful. Šalių prezidentai turintis atitinkamą galią. But they are limited to their countries. Bet jie riboti savo šalimis. But Krishna is powerful throughout the creation. Bet Krishna galingas visatos kūrinijos atžvilgiu. Because he possesses all these 6 opulences. Nes turi visas 6 tobulumus pilnumoje. So that is the difference. Štai jums ir skirtumas. Just like as I was explaining how Lord Ramachandra collected some monkeys. Kaip jau apibūdino viešpats Ramachandras, surinkęs, subūręs
beždžionių armiją. And sent them to Lanka. Pasiuntęs juos į Lanką, jas. Prabhupada explains that the strength that is man-made, organized by man through his intelligence, is called Purushakara. Ir aiškinama, kad yra galia sukurta žmogiškųjų ribų. And then the strength that comes from transcendence is called Daivika. Ir galia, kuri transcendentinės prigimties, vadinama Daivika. So when you compare the two, the man-made strength is always inferior, whereas the strength that comes from transcendence is always superior. Dėl to galia jėga, kuri yra žmogiškos prigimties, yra žemesnės kategorijos, o dieviškos prigimties galios yra dieviškos, aukštesniosios prigimties. So when we are convinced that Sri Krishna as Bhagavan has all strength, all opulences, all power, and then our faith can become unwavering. Ir matydami tokią dievišką galią, mūsų tikėjimas tampa pastovus tampa. Because everything is supplied by Krishna. Viskas tiekiama Krishnos. But through other mediums, like the demigods, bet per kažkieno pagalbą. Tai pavyzdžiui, per pusdievius. And then also through other people. Taip pat per kitus žmonės. Like Krishna explains in Bhagavad Gita in chapter 7 that I am the taste in water, I am the light of the sun and the moon. Kaip Krishna Bhagavad Gita Arjuna ir sako, kad aš esu vandens skonis, aš esu saulės šviesa. I am the sound in the Vedic, I'm the sound Om in the Vedas. Ir aš esu Om skiemuo Vedose. Also in the end he says, I am the ability in man. Ir gale sako, kad aš esu žmogaus sugebėjimai. So Prabhupada writes in the purport that if you see any man powerful, you should know that he's being blessed by Krishna with those powers. Jeigu pamatysite galingą žmogų, galite suprasti, kad jis palaimintas Krishnas. So Krishna can manifest himself also through other people to us. Krishna gali apreikšti save per kitus žmonės mums. It's just like there's a story of Puranjana in Bhagavatam. Kaip Bhagavatam duodama istorija su karaliumi Puranjana. Puranjana was a lost soul. Puranjana pasiklydusi dūšia. Pura means city. This body is said to be like a city. Pura yra miestas ir dėl to šitas kūnas gali būti lygintinas su miestu. Like Bhagavad Gita also says the same thing. Navadare Puridihi. This body is like a city of 9 gates. Ir Bhagavad Gita irgi sakoma, kad šitas kūnas yra kaip miestas su 9 vartais. So the one who is dwelling within it is called Puranjana, one who enjoys in this city. Ir tas, kuris gyvena tam kūne, ir gali būti vadinamas Puranjana, miesto gyventojas. Or one who is a king. Arba karalius. Every conditioned soul, he thinks that he is a king of this body. Kiekviena sąlygota siela įsivaizduoja esantį karaliumi šito kūno. So in this story, Puranjana also was thinking the same. Šioje istorijoje Puranjana irgi taip pat galvojo. So then he died and he became a lady in his next life. Mirė ir sekančiam gyvenime gimė moterimi. When he became a lady, she continued also the same mentality of being Puranjini. Ir gimusi sekančiam kūne moteris irgi įsivaizdavo esanti kontroliuoti ir pasitenkinanti Puranjini. In that life, her husband died. She was just about to cremate herself in the fire of her husband, and then the Lord manifested himself before her. Ir vyrui mirus, jinai ruošėsi jau susideginti tam pačiam
kremavimo ugnyje su vyru, bet viešpats apsireiškė jai. And told her, how does it say? It says, Hamso aham saratvam acharya, my dear friend. Ir viešpats kreipėsi į ją, mano brangus draugė. Hamso means swan. Just like two swans, we live in the same heart, which is like Manasa Lake. Ir dėl to sakoma, kad lygiai kaip dvi gulbės, gyvenančios viename ežere širdyje. But you do not remember that. Bet šito tu nepameni. Sahasra Parivasaran, even though we have been living together for many thousands of years, we are still far away from our original home. Ir nors mes kartu tiek daug metų gyvename, iš tikrųjų esame labai toli nuo pirminių tikrųjų savo namų. So the Lord, as the super soul, is always waiting for his friend, the conditioned soul, to turn towards him. Ir dėl to viešpats pastoviai laukia, kol sąlygota siela pasisuks į jį. So in that way, he saved his friend from throwing herself into the fire. Dėl to išgelbėjo savo draugą, susideginant, norinčią susideginti ugnyje. So the Lord is Bhagavan. He has all power, all knowledge. Dėl to viešpats Bhagavanas, jis turi visą galią. And this power of his can be manifested in different ways in this world. One of those manifestations is the super soul who manifests as a guru before us, like in the case of this lady. Dėl to viešpats yra berinis begalis ir gali apreikšti save, kaip tik tai jis panorėtų. Pavyzdžiui, kaip ir šiuo atveju prieš šitą moterį. So that is the nature of Bhagavan. Tokia yra Bhagavano prigimtis. Next, Toliau. Buddha Bhavana. Buddha Bhavana, Buddha Brit. It's one who is the illuminator and cause of all causes, of all living entities. Tas, kuris yra prašviesintojas ir priežastis visų gyvųjų būtybių. One who creates and maintains all living entities. Tas, kuris sukuria ir palaiko gyvasias būtybės visas. And the five great elements: earth, water, fire, air, and sky. Ir penkius didžius elementus: žemę, vandenį, ugnį, orą ir dangų. Bhuta means both the living entities and the five material elements. Bhuta nurodo į gyvasias būtybės, kaip ir penkius materialius elementus, stichijas pirminės. Buddha Bhavana and Buddha Brit both indicate the Lord's impartiality. Buddha Bharata ir vardas Buddha Brit nurodo į viešpaties bešališkumą. He provides life, necessities to all living entities. Tiek jisai visas būtinas sąlygas, visas būtinybės gyvai būtybei. Both names describe the Lord's equality. Abi savybės nurodo į viešpaties nešališkumą. What's the time we have to stop? 1. Now, what is the good time? What is now? Mine's almost 15 minutes. 15 minutes more, yeah? Okay. Should we stop and take questions? Ar turite klausimų, gal norite ką nors paklausinėti, tai tada Radžas atsakytų į klausimus. I think I've prepared many points in the time slot that is given to us. Aš daug jau papasakojau, laikas mums leidžia. Did you raise your hand, Prabhu? Aš vienį ar tu kėlė ranką? Ką nors apie Govindą gal norėjai paklausti? Jūs abu kėlėt ranką. Jūs visas dėmesys. Užduok Govindą. Jis
pasiekė tikslą, pakėlė ir Govinda atėjo pas jį. Ko jam daugiau reikia? The reason why we have arranged this is to increase our remembrance. Visą tai skaitome, kad pažadintumėm kaskart vis savo atmintį. Like this morning, the speaker stressed the importance of hearing. Kaip ryte mes klausėmės, kalbėtojas minėjo svarbą klausymosi. He said the audience, the qualification of the audience is what? Kvalifikacija. Eagerness. Klausytojų yra noras girdėti, noras išgirsti, klausytis. The audience has to be eager to hear. This is called Shinvatam. Šrinvatam šita savybė, troškimas, noras sužinot klausantis. In Bhagavatam says Shinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Vidada Ridantastu Hiya Bhadrani Vidnuti Suriti Satam, that Sri Krishna, as the super soul situated in everyone's heart, cleanses all the inauspicious things in the heart of a devotee who has developed what? Eagerness to hear his glories. Dėl to Krishna esanti širdyje gyvosios būtybės išvalo visus nešvarumus širdyje to atsidavusio, kuris išsivystė troškimą tarnauti, girdėti Krishna šlovę. And then another point he made was the qualification of the speaker. He said he has to be coming from disciplic succession. In other words, he has to be bona fide. Ir antra būtina sąlyga yra kvalifikacija kalbėtojo. Jis turi būti bona fide, ateinantis iš mokinių sekos autoritetingos. More important than hearing is smaran, remembering. Dar galingiau už klausimas yra smaranam, atsiminimas. Krishna explains this in chapter 8, Bhagavad Gita, chapter 8, 5 and 6. He said, okay. Ir Krishna Bhagavad Gitos 8-6 skyriuose kalba apie tai. There he explains to Arjuna that, and whoever remembers me alone at the time when he quits his body, surely he comes to me. For this there is no doubt. Ir Krishna sako, kad tas, kuris mirties akimirką mane pamena ir tik tai vieną, nieko daugiau, jisai be abejo grįžta pas mane. Tame nėra jokios abejonės. In text number 6, he explains that whatever state of mind one is in at the time of death, he will attain that. In other words, whatever one remembers at the time of death attains that. Ir 6 tekste sakoma, kad tam nusiteikime, tame proto stovyje, kokiam žmogus randasi, tokia bus ir jo paskirtis. But to that person or that devotee who remembers Krishna alone, he doesn't say Krishna and your mother, or Krishna and your wife, or Krishna and your husband. No. Krishna alone. Ir sakoma, kad tas, kuris pamena Krishną, ne Krishną ir mamą, ne Krishną ir žmoną, bet tik Krishną ir nieko daugiau, He comes to me. jis grįžta pas mane, pas Krishną. So this smarana is very, very important. Dėl to smaranam atsiminimas yra labai, labai svarbus. To remember. Atsiminti. Why? Because the goal of practicing Krishna consciousness is what? Always remember Krishna and never forget Krishna. That's what Prabhupada said. Dėl to Krishnos sąmonės praktikos tobulumas visada prisiminti Krishną ir niekada Krishnos neužmiršti. So these names also can enhance our remembrance. Šitie vardai The meaning so wonderful, explained by the acharyas. padeda mums prisiminti Krishną su visom jo savybėm. Because we are living in this world which is just like a school.
Gyvenam šiam pasaulyje, kuris yra kaip mokykla. You know, in school, I don't know the schools here in Europe, but in Africa, the schools are not controlled by the kids. Ir žinot mokyklos. I don't know, maybe your schools are liberal. Do they control schools there? The kids, they don't. They are controlled by the teachers. So in Africa, also it's like that. When I was a small boy, I used to see kids coming from school. Kai buvau pats berniukas, matydavau, kaip vaikai grįžta iš mokyklos. So these kids, they would sing and be happy, and I used to think they were having fun in school. Ir tie vaikai eidavo iš mokyklos, dainuodavo ir aš galvodavau, kad jiems ten mokykloje taip šaunu ir faina. Because they were coming home very happy. Jie iš mokyklos grįždavo laimingi. So as young kids, we used to think, oh, when will the time come when we will grow up and go to this place called school? Kids seem to have fun there. Mes mažyliai pipliai sėdėdavom, svajodavom, kadagi užaugsim, kad galėtumėm išsiveržti iš namų į išsvajotąją mokyklą. So then we grew up to the age of school. Ir tada suaugom tiek, kad jau buvom tinkami mokyklon eit. We were very happy. Buvom laimingi galėdami eiti mokyklą. We had our new bags, new exercise books, and new clothes. Everything was nice. Rūbai nauji, gavome mokyklinį portfelį ir sąsiuvinys naujas, viskas tiek naujo ir daug žadančio. Our mothers took us for enrollment, registration. Ir mūsų mamos mus registravo į mokyklos lankymą. Everyone was smiling, everything was nice. Visi šypsojomės ir laukiam, kadagi pagaliau. But after 2 days, we went to school without our mothers. Ir po 2 dienų mokyklos lankymo. And then we had to accept other mothers called teachers. Ir turėjome priimti kitas. These mothers tas mamas mokytojomis. These mothers put us into classrooms. Šitos mamos mus nuvedė į mokyklos klases. A classroom is no playroom. Ir mokyklos klasė tai nėra žaidimo aikštelė. They told us, kids, don't make noise, be attentive. They had sticks. Ir mokytojai turėjo lazdeles ir rykštes ir sakydavo, vaikai, tyliai sėdėkit ir nekrutėkit. And then it dawned to us that this is a very serious place, the school. Ir pasakė, kad mokykla labai rimtas reikalas. It's not a place for fun for kids. Čia jums ne bairiai, ne žaidimo aikštelė vaikams. These ladies are very serious. Ir tos moteris mokytojos buvo labai rimtos. And we became frightened. Ir mes persgandom. And then after school, we told each other, tomorrow, guys, we are not going back to that place called school. Ir kitą dieną mes tarpusavę susitarėm, chebryte, rytoj į mokyklą neinam. We are kids, we want to play, they are keeping us in classrooms. Mes vaikai norim žaisti, o mūsų užrakina klasėse. Yes, so the material world is like a school. Taigi ir materialus pasaulis kaip mokykla. Yes, it appears still we have come here to have fun. Atrodo, kad mes čia džiaugsmams gimėme. But we don't have any control of this material world. It is controlled by Durga and other higher demigods. Nekontroliuojame šito pasaulio, kurį kontroliuoja Durga, kiti pusdieviai. So just as we were taken to schools for discipline, the material world is a place where you can be disciplined. Ir mes atėjome šitą pasaulį mokyklą, kad mus disciplinuotų. So if we take the process of discipline in a form of Krishna consciousness, and then we can graduate with distinction from this material world. Ir jeigu jūs priimsite teisingą discipliną Krišnos sąmonėje, tai jūs po truputį atsiribosite nuo šio materialaus pasaulio. So Krishna consciousness discipline us to the point where
we are able to remember Krishna. Ir Krišno sąmonė disciplinuoja mus iki tokio lygio, kad galime prisiminti Krišną. So that is the test. Toksai ir yra egzaminas. It's just like when we went to schools, in the end of the year there was an examination. Taigi, kaip ir mokykloje metų gale, egzaminai mūsų lūkuriavo. And then when you write examination, it's just you and your paper in front of you. Ir per egzaminą tik tai tu ir tavo lapas, kuriame viską išdėstai, ką žinai. Your friends are not there, your teachers are not there. Ir nei draugai tau nepadės, nei mokytojai nepadės. You can't go back to your classroom and say, my dear sir, my dear teacher, let's have a chat. I don't understand this question on this paper. Nebegali grįžti į klasę ir pasakyti mokytojai, padėkite man prisiminti ar suprasti tą dalyką, klausimą, kuris išdėstytas egzamine. So this remembrance of Krishna is supposed to also be like that to us. Dėl to ir šitas gyvenimas irgi labai panašus. Just like Draupadi. Kaip ir Draupadi. Draupadi was a very powerful lady. Draupadi buvo galinga moteris. But unfortunately, she married husbands who were unfortunate, the Pandavas, according to material standards. Bet pagal materialius standartus jį ištekėjo už 5 Pandavų. The Pandavas were robbed of their kingdom, banished to the forest. Ir savo nelaimiai gavo tokius vyrus, kurie buvo apvogti, išgrūsti, ištremti į mišką gyventi. So as a result, Draupadi had to suffer. Ko pasekoje Draupadi reikėjo tiek daug prisikentėti gyvenime. At some point, Maharaj Yudhishthira was tricked to play dice and he lost everybody, he lost his brothers, and then he lost Draupadi also. Ir lyg tai problemų būtų maža, dar Maharadžas Yudhishthira kauliukų žaidime pralošė ir savo brolius, ir pralošė savo žmoną Draupadi. You think modern days husbands are gamblers, but they are nothing compared to those. Manote, kad jūsų vyrai blogi. We don't hear the story that they gamble with their wives and children and everything in the house. Ar jūsų vyras yra pralošęs kur nors kortomis ar šachmatais ar vaikus? He gambled with his kingdom, he gambled with his wife, his brothers, everything. Jis pralošė azartiniam žaidime ir savo karalystę, žmoną, vaikus, visus. So this lady, Draupadi, when she got lost in that gambling, Ir Draupadi, kai ją pralošė žaidime, so the winners wanted to drag her like a goat. Ir ją norėjo pasimti kaip kokią prekę. Can you imagine? While you're combing your hair in your bedroom in your own house and someone comes and say, your husband has lost you in a gambling game in casino. We have come to take you. Jūs esat miegamajame, nesusišukavus, ateina kažkas ir sako, kad tavo vyras tavo pralošė ten kažkokiam žaidime ir dabar tu mūsų. At first she didn't believe what happened. Pradžioje ji nepatikėjo tuo. And this person grabbed her by hair. Ir ją pagriebė už plaukų. Started pulling her. She was fighting. Ir atsitempė ją. Jinai priešinosi. But in the end she realized, actually, my fighting is just useless. I cannot really release myself from this man. Ir jinai suprato, kad jos pasipriešinimas nežymus ir jinai pati neišsivaduos. And she remembered. Ir tada jį prisiminė. I have unlimited friend, the friend who is Ananta, the master of unlimited might, Krishna. Aiškiai turiu draugą, begalinių galių draugą Krishną. And she called out, "Hey Govinda!" Ir jinai pakvietė, "Hey Govinda!" And then as this man was pulling her dress and the dress became unlimited. Ir jos rūbai salės tapo begaliniai.
And this man was pulling and was pulling, the dress was coming and coming and coming and coming until he got tired. Ir jisai tempė, traukė, salė begaliniai, kol pavargo. That is how, that's another example of someone who got saved just by calling upon Krishna's name. Ir vienas pavyzdys, kaip galima būti išgelbėtam, šaukiant Krišnos vardus. So learning the meaning of these names can also help us to increase our or deepen our smarana or remembrance of Krishna. Ir matote, šities vardus prisimenant, pagilina mūsų, studijuojant tuos vardus, pagilina mūsų atmintis Krišnos. The young lady has a question. Turite klausimą, taip? Tuoj mikro. Sometimes we're chanting japa unattentively, but Krishna's names are not different from himself. So how to fully realize that Krishna's names is not different from himself? How to fully realize that? Kartais mes kartom šventus vardus Krišnos nedėmesingai, bet kaip suprasti, kad galėtumėm dėmesingai kartot, kad Krišnos vardai nesiskiria nuo jo paties. That comes from surrender. Tai kyla iš atsidavimo. Like I was explaining the story of Puranjana, that when the Super Soul manifested as a Brahman in front of Puranjana, he says, Hamso aham satam acharya. The Hamsa means swan. In our liberated state, we are like swans. Our consciousness is crystal clear. But when we become muddled up in this world, and then we lose that consciousness. Ir kaip su dar siela Brahmano formoje, Puranjana apsireiškė ir pasakė, kad išsilaisvinusiam stovyje mes esam kaip gulbės, mūsų sąmonė tyra, kaip pati gulbė. Tada mums prisiminti Krišną labai natūralu ir paprasta, bet sąveikaudami su materialiu pasauliu, kai mes susiteršiam, susipurvinam, tada mes užmirštam viską. That comes from surrender. Ir tai kyla iš pasišventimo, atsidavimo. Krishna says, Eyatamam prapajati tamstatabhajam aham, that as they surrender unto me, I reward them accordingly. Krishna sako, kiek man atsiduoda, tiek aš jiems apsireiškiu. I was giving my own story the other day, how when I took sannyas, it's like the actual day when I was taking sannyas, I was happy that I was taking sannyas, but when I had to go on stage and sit in front of fire, I became afraid. Why? Because I realized, as a brahmachari, I had good time. No one took me serious. Now as a sannyas, wow, it's gonna be a mammoth task. Everyone is gonna check on me. I can't do any small, little, silly thing. You see? So then you become afraid. I'm losing, you know. Of course, it's nothing much that we are losing, just the mind only. So right at that moment, I remembered this song by Bhaktivinoda Thakur. Manasa deho geho yo kinchu mor arpiru duapade nanda kishore. There he says, oh mind, whatever is mine, I surrender at the lotus feet of a youthful son of Nanda Maharaj. O mano prote, kadangi aš atsiduosiu jaunajam Nandas Maharadžo sūnui, nes aš savo patirtimi jau vakar dalinausi su mumis, kai priiminėjau sannyasą, kad kol manęs iki ceremonijos klausinėjo, ar nebijai, ar viskas gerai, aš džiaugiausi, sakiau, jokių problemų, aš priešingai džiaugiuosi, bet tuo momentu ant scenos tai pranešė, kad štai jisai priiminėjo sannyasą, aš susimąsčiau, viskas, visos baikės baigtos, dabar aš negaliu menkiausios nesąmonės iškrėsti, nes visi mane atidžiai stebi ir žiūri, kaip jisai, kas jisai. So when we surrender
in that mood of helplessness. And then some miracles take place. We will experience miracles in our life. Kai mes iš bejėgiškumo atsiduodame, tada mes pradedam patirti tuos stebuklus vykstančius mūsų gyvenime. According to the dictionary, a miracle is some activity or some incident that can be considered to be the work of God. To be there? The work of God. Dėl to stebuklas ir pagal žodyną įvardyjamas kaip kažkas, kas padaryta, atlikta Dievo. So we come to the state where we see Krishna everywhere, or we see Krishna's hand in everything, or because we get the realization that he is the doer. Ir mes pasiekėm tokią stadiją, kai pradedam jausti, matyti Krišnos ranką visame kame, kas vyksta aplink mus. But that takes surrender. Bet tai reikalauja atsidavimo. Or dependence on Krishna, as Prabhu was explaining in his seminar. So to the degree we are dependent on Krishna, to that proportion Krishna we will see Krishna manifesting himself in different ways, different things. Ir tiek, kiek mes pasišvesime, atsiduosime Krishnai, tiek jis mums apsireikš. It's just like Prahlad Maharaj and Hiranyakashipu. Lygiai kaip Prahlada Maharajas, Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj was a small boy, but he wasn't afraid in front of Hiranyakashipu. Prahlada Maharajas buvo mažas berniukas, bet Hiranyakashipu jo negazdino. And Hiranyakashipu became afraid of that. How is it possible that this small child is not afraid of me? Hiranyakashipu išsigando, sunerimo, kaipgi čia tas mažas berniukas manęs nebijo. Visi bijo, jis ne. And he asked Prahlad, by whose strength you are not afraid of me? Ir jis paklausė Prahlados, iš kur tu semiesi jėgų galios, kas tau duoda bebaimiškumą? And the small boy said, my dear father, the source of my strength is the same source of your strength. Sako tėve, kad mano jėgos šaltinis yra tas pats šaltinis kaip ir tavo jėgos. So Hiranyakashipu became even more anxious. Ir Hiranyakashipu susidomėjo dar labiau. Na, tai kasgi tai yra? Oh, Lord Vishnu is your shelter? Prahlad said yes. Ir Prahlada sako, taigi viešpats Višnu yra mano prieglobstis. Where is this Vishnu, Prahlad? Ir Hiranyakashipu klausė, kurgi tas tavo Višnu, Prahladai? Prahlad said, my dear father, he is everywhere. He's Ananta, unlimited. Prahlada sako, tėve, jisgi visur, jis Ananta, visur. So the hall where they were sitting had pillars like this. So Hiranyakashipu was thinking, everywhere. That means it's also here in my palace, within these pillars and everything. Ir Hiranyakashipu jis pradėjo darytis, kur visur, mano rūmuose, aš jo nematau. In order to testify, he stood up with his sword, started striking the pillars, and Lord Kaimas Nikishima. Ir kad įsitikinti jis smogė į koloną, iš kurios ir išėjo viešpats, kad patvirtintų teiginį Prahlado. But Prahlad was seeing the Lord. He was not just trying to scare Hiranyakashipu. He was seeing the Lord. Ir Prahlada Maharajas ne šiaip sau norėjo išgąsdinti Hiranyakashipu. Jis matė viešpatį visur. Just like some times in the 90s, one friend of mine in South Africa, he had a daughter called Varshana. She must have been like 5 years old girl. Ir Pietų Afrikoje 90 metais kažkur vienas mano draugas turėjo dukrą Varshaną.
mergaitę. So Vashana was playing inside her courtyard with a ball. Ir Vašana savo kieme žaidė kamuoliu. And then the ball sort of like rolled down the street. Kamuolys, kaip jau atsitinka tankiai su vaikais, išlėkė gatvę. And she ran after the ball. Ir jinai pabėgo paskui kamuolį. When she got onto the street to catch her ball, and a big truck came. Ir kai neišbėgo į gatvę pasigauti savo kamuolį, didžiulis sunkvežimis pasirodė. So the truck came, she looked. When the truck was just about to hit her, she also saw Lord Nishingadev coming between her and the truck. And Lord Nishingadev scooped her, according to her, and placed her on a green grass. Ir jinai sako, kad kai jau sunkvežimis ją turėjo tuoj numušt, jinai pamatė, kaip viešpats Nrsimhadeva pagriebė ją ant rankų ir padėjo ant žolės. But according to people who saw, this girl got hit by the truck. Bet žmonės, kurie matė įvykį, matė, kaip sunkvežimis ją numušė. But when she was taken to the hospital, the doctors checked, there were no bones broken, nothing. Bet kai ją nuvežė į ligoninę, gydytojai pamatė, kad jinai nenukentėjusi, nei kaulai lūžė niekas. But according to her, Lord Nrsimhadev just appeared from nowhere and just picked her up and placed her to a safer place. Pagal ją, tai jinai matė, kaip viešpats Nrsimhadeva atsirado ir ją nunešė staigiai ant žolės. We don't know how true it is, but the fact is that she was not scratched. Ir nežinom, kiek tai tiesa, bet jinai liko nesužeista nei kiek. So the devotees may see the Lord in His different forms. Matote, atsidavusiai gali matyti viešpatį įvairiai. Even the children can see the Lord. Netgi vaikai gali matyti viešpatį. Prahlada was a small boy. Prahladas buvo mažas berniukas. He saw Lord Nrsimhadev, but Hiranyakashipu could not see him. Jis matė viešpatį, kurio Hiranyakashipu nematė. So there are many incidents like that where the Lord reveals Himself to devotees in times of need. To yra daug tokių įvykių, kur viešpats apsireiškia pagal poreikį atsidavusių. Okay, we can stop here. It's time for what? Arti? Sustosime. Arati laikas. Ačiū labai. Jai Shri Krishna Bhagavan Ki Shri Prabhupada